Mathina jethagira za kigwata muno ana banini ni mathina kinya jethagira ana banini kwikirwa ugwatine untu narwo ndagitari akwariria na kugweta kiria mwana atezaga ambiria gutaika kana kwanza kigweta kinya mwana omba kugirika kumania na thineji. Ndenda kwariria mantu jegie gutaika na kwanja kana baraba ingi bagwita kwarwa, lakini gitari riega Kimiru riega kwarwa ni kwanja na ndi kwanja indairia na ndenda twariria thina iji nuntu antu ana baraba ingi ukenda be sibitari nuntu bwa gutaika na kwanja na mbuge uju gutaika na kwanja into bibi iriske muno kiana betu. Number 1, mwana kambiria kwanja na gutaika nage agathina itawa electrolyte imbalance nontu mwana kalusa gintu gitwa electrolyte sodium, potassium, chloride bibionde itubiteja ya mwana ambiria gutaika na kwanja na intobiu mwana akambiria kubita kana kuvirus kukurukira kou mwana no age kugirika conversions namba ikyo gitubituga mwana na iron dehydrated. Then number 2 na nambuge uju kingi kireta thina iuye ku mwana alusika na tabiu tukuga tukwita electrolyte mwana no age gintu gitawa kidney failure. Ikyo ona kuyana thaiba bari on dialysis na kidney chao chiambirire gufiru bakwambiria gutaika na kwanja. Ko please mutegerio kwana muthikiria baraba ingi bakona mwana akianja bauga imaigo ambugire ana arua mwana inyako mamaigo thate tu nyaja kumaniria ntuku imwe rimwe pa atianja kana ndairia. Please ona mwana okuna kwanja na gutaika mwije sibitari eta tegero bio tumathina uchieza na mono no withere mwana oku ena thina kwanja no taika nonto ba food poisoning no kuthe mwana oku ifanga yena chokiu no kuthe mwana oku ne amoebe nayo no kuthe mwana oku ithina inye kuthe ena acid iri iguru muno yutuma manto jau. Ko please kana no kuthe mwana oku ni infection ya mauma we nayo. Ko please wona mwana okuna kutaika na kwanja mwike sibitari na gwe ntogeta wa ORS tujambo tongeta sibitari ukaye watu sachet ukera weta wikire ruje nusuri tokoroge ORS iria we muchi ari ukomenya oraro ORS una nuchije ukora mwana okuna utaika na kwanja na rimwe bugo tukara ata position nye ukinya sibitari mugurire ko mukorogere tara kumwako kanetho geke nyomberia kajukie kekere ruje nusurita konorie kumukorogere rara kumwa bungi nabu mwana arusa kana atejarira ambiria kwanja na gutaika igintu gitawa zinc. Iyo tumibona mwana akianja tubandikira zinc tumiteja akigitari uria kwanja na indi zinc tutethairia miri yetu. Zinc ne control appetite kwou mwana oku akara akianja akara ilusa gintu gitawa zinc no ria kulusi zinc no appetite gwitambi. Kwa please mwana age kwanja akianja na gutaika i risk no tukuga risk number 1 igota zinc na ne control appetite. Number 2 gwekira kidney at risk mpigo ikebachiri at risk no ntorea mwana aterebira twetere electrolyte ikyo gitumiona mwana no agethine kidney failure. Na number 3 mwana okuno ambiria thine kugirika conversions ni untu bakukwanja na gutaika untu bakulose electrolyte. Ko please na bonge buge barana umutegerio kwa wina minyonyi ebwika irana eria gakombe kara gitu kuthoto thatu etho please wina gakombe kau na munyonyi biu etangerera bio gipitila atilen kuma uire thina cha kwanja no taika kwa eri nonto thina ira nyingi
chieretwo itukombe turia twina tukutho tuthatu wa iguru na kamunyonyi tuitu tukureta thina cia gutaika na kwanja twatabiu thina cietu cia kwanja no taika nikinyire muthia.